أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسرین هر شبی الله ربنا رب العالمين صلاة و سلام خدا سر پیغمبر ما بن سید و سرور و ریزان و سرو کمی محمد به علیه الصلاة والسلام اون سر مالبات و یهشا و حواله گرین و قدری الله تعالی در جهاد و خبات و برخدان کرنا اون سر چقای گل پیری چو شوپان ممشن حتا روزا داوی حتا روزا قیامت. قالي تماشوانا قالي خوش كبراني جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبدأ سرچ عباراتين قالي خوش كبراني جاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بان حوالي قو فرصام مكرنا سلاف كرنا ام جوار دبي عليكم السلام خود جوار عزيبي اهلا وسهلا كا يكيش مرة مهمانتي شانتيام حوالي قادر عيدو ملا كرم كيف دبي ما امبريخ البان قرازين چاوايا حرام گناه دبي گو امبريخ واد ناو لپی واد نهيني شوته گوت فايز امبريخ ورازيني شوي دي او هي حرام ترى اري حوالي رمضان ملا كرم كي حوالي رمضان فرمو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاتشار حتى سيدو باشن جاني السابق خدش لازم وين جوانو باشن ان شاء الله. نابه خدش ترى عزيبه خدي ماني جتا من تجي ايش قزلت بدقرم سر جعفار اهلا وسهلا. عملت نيش خدش ترى عزيبه افشندال تنق يا ابو تنك جاني عيني متندد انترنت ما نبو ايدي نها انترنتك هديه ولو تيجانا او شرخ فلان هديه دي اري والحاصل بدس ما كتم شيت نقول انترنت هبه امي 24 ساعه امي وعزا بكن اري وش انا زندي بكن وقول انترنت نبي جامي سكنن اري الراست وري والله بركي فا مشترتي فايفيت الراستن اري فايفيت الراستن يلا كسك زيدا ورا التا شيناك تقول مدوان انا ما بيننا يكي تنجي المقوداري بكي بسا يكي اري امي دي سدوام بكن وري عين وري پیغمبر الله تعالى نوح پیغمبر 1000 سالی دنا قومي خود مايا و شب و روز واره قد 15-20 انسان ايماناني ما نتيجه ده امي بي و كسر مقوداري نكي شخو طرفداري بيسا اي خراب تشتي حرام و گنه طرفداري عين وري اري طرفداري وان برن راس وري اري والله تشيشت كي بخدي ازن قال لي ما تشيناكم ده خد تعالى مكافاته خير بدتا وجزاء خير اشترى بالميساني ان شاء الله كي جنهتا بي عفو دبين ومقامته جنته زيدة دبي ودجنته ده خد تعالى ويت السب وساغلم بكي وبوش سقطي انسان بسقطي يعني بكربه لال بي كور بي دين بي اختيار بي خد تعالى بوي شكلي وانا بي جنتي وي خد تعالى واسب وساغلم كي جوان كي سوسي صالي ولو اهل جنتي مسلمان بي جنتي عين وري دبي شاغيت زمانه پیغمبر ده اللهم صل على سيدنا محمد دبي يكي جو انسان كوير نار جنتي اري دبي چوجه پیغمبر کو گريا کو گوتي انسان كوير نار جنتي اي گوتي خبره وي هيك شيء بتشعب بوار جنتي پر كيفاوي هات پیرک پیرک اختیار پیر تبا پیغمبر مت بیان رسول خود کا دعا بک گوازهر میں جنت خودم کے جنت دا پیغمبر جی حنکت کے حنکه پیغمبر جی راستن دبینا یہ پیر ناچن جنت پیرک پیر ناچن جنت او پیرک عول غمگین دبی محزون دبی ایدی پیر پیغمبر دبی جی یعنی معناوی بپیریتی خود ونا به جنت یعنی وی و جوان کے وی و به جنت حنکه پیغمبر جی راست بون اري وري انا كيف بفرا نذكر نا تجاري نذكر تشتي وري راست اي تمام دادي بقدرتها واشتغل ممنون خدش ترازي دعاء بكا صابر احمد دي بابيته خدش ترازي خدش ترازي بي مالي اب حوالے علي بلا کرم کے علي حوالے علي مالي سر چاوا انشاءالله امي بريزي عاول يقو قمر شاندي امي وان بقرن حوالي علي بلا فرمو بلا كرم كي ام البنداتنا
هەواڵێکی بە عەرەبی نویساندیە گوتیە كيف حالك أخبارك باشە خودش بەڕازی بێ مرحبا كيفك هەواڵەی عەلی من بەنداتەنە هەواڵەی عەلی چما چێنە هەواڵەی عەلی چما چێنابێ چێنە بوو هەواڵەی سەیفەددین ئەمێ هەواڵەی سەیفەددین بگرم مرحبا سەر چابارە ئەهلەن وەسەهلەن بلى هبال قلت يا مرحبا يا شيخ تعرف كوباني أنت؟ نعم أعرف الكوبان نيتشيروانش باطماني عليكم السلام هبال چما چنم هبال سيفدين چما تنايم هبال سيفدين چنمو فاتح بلا فاتح كرمكي هبال فاتح عليكم السلام بيطارش قزلتف عليكم السلام رئيس هوان السلام عليكم چتر همه بيش السلام عليكم السلام عليكم ملا السلام ورحمة الله وبركاته سر چاوار حوالي فاتح تجي باشی کیفیته چانون هوان يعني صاحبي خودش لازم اون چاوان باشن خودش در از بیت کجان باجاری اش کربوراني باشاري مرديني كربوران خليلة گنده خليلة سر چوان سه سرا ایجی خرقی وانی مجنا استانبولیش دبینه سر چاوار اهلا وسهلا سر چوان چانون باشین کیفیته چانون خودش لازم من باش من حتما ان شاء الله تشي شو كاريت كي هوان ملاش گرت پرسه کیشی بله کرم کا پرسا خو بك فرمو زلامه کیجم پرسه کیم پرسی مگوی جتا را بیجم گوتجم گو خوده چه استقاوی چه جمع دخوازه جمع را کتاب جی قرآن دخوازه ت اون جی ترکی تا را بیجم جی کردیا فرهنده که Diyece Allah'ın ihtiyacı var mı ki bize peygamber ve Kur'an gönderiyor? İstese zaten bizim kalbimize sindiremez mi? بله مفهم كر ربي عالمي قوتاوي بحمود اشتيهايا ربي عالمي قوتاوي بحمود اشتيهايا كاري بي پیغمبر جي بي كتاب جي كاري وك ملائكتا بي چلو ملائكت طبيعته وخلقيته وفطرته و لسر ايمان وباوريه ونكارن گناه بكن ربي عالمي كاري بو جن وانسانا جي ولو چبكي لبلي ربي عالمي يا ملائكتا ولو خست بامتحانا خلقيته وفطرته ولسر ايمان وباوريه نكارن گناه بكن اما انسانا وجنا ربي عالمي امولو چكن اراده دايه دستيما قوام كارن قنجيه جي بنقينن كارن خرابيه جي بنقينن جبو قويدا مريا راس ناس بكن ربي عالمي كتاب شيانديا پیغمبر شياندنا جمنا ربي عالمي دملكي خود چلو خستيا ويولوكي قراري چلو بده ويولو بكي خودي وحالو خستيا خودی یا میجی ساش احتياجا خودي بتشتكي نينا ربي عالمي نمحتاجي تشتكيا جمنا پیغمبر شياندنا دا ام معذرتا ما جوابا ما روشا قيامتي هناك انسان نبي ما تچما جمنا پیغمبر نشاندن دا قومت رياتا ناس كربانا ربي عالمي ما امتحانتك اي امتحانه جي دبي قوريا راست ويا غلط هر دول برمهوبن وكان هاتت كبير صنابي دا تي چار شق هنا بين شق هنا يك راستا چار غلطة يعني تبكيفا خوي تكي جاني اشارت بكي عسل توي لبلي تي نتيجة ويجي تي بسطيني ايدي ربي عالمي ما امتحانتك دي امتحاني دا شقي غلط وشقي راست هر دو جي هنا ريا هدايتي وريا كفري ريا ايماني ريا كفري هيا خو تعالى عاقل دائما كتاب جمانه شانديا وبيغمبر شانديا وريا كفري وريا ايماني جمانه ايضاح كريا بيان كريا ايدي تكي جان ري بنقيني عسل توي امتحان ويت خوازي
بله مامۆستا زۆر سپاس دکەمش مامۆستا ji pirseke te pirsim ya ez jê însanê ha zêde xwe jî ha îmanê di nehîşan da ji xerqê jî dixapînin bona wê ez ev dîn jî ha sar bûme yan bona wê çi dijî ez jî haşa vekella ji xwedayê xwe pêxemberê xwe hayatê jî her zaman aklımda fikrimdedir ama ji dibêjim insanê dini göstererek insanları kandırıyor. Diyeceğime ha nekin hatta evarı jipey jina diçin şermate jipseri başa içki jdi xwen hatkin piçeki pirseki jime ha kim divine diyeceğe o mejnaki ya o hanaki bizi kötülüyor. Bunu eji ha insan ise jizaf sar bume yani buna meraçı divêjî ام دو دريج نكن دقنا مهوان ما يديجي مزح حيفده حبل بندامنا يا فيجا دناب تختورا دجي تختوري سقطة هنا تختوري خاين هنا تختوري قوش مسلكا خوفيم لكن هنا تختوري جبوي منفعته برا هنا تختوري قو وانا حاصل تختوري سقطكار وحيلوان هنا ايش برقو دنابات تختورا ده هناك تختوري سقطكار هنا كس جي قسطخانا جي تختورا جي تداوية ضربي دبيجينام ام ناخو ناچنا تداوية ناچنا قسطخاني ناچنا ام ناچنا قسطخاني ولد بيجنا دبيجينام زاربي خناكنا ناشنا تختورية نا مثلا كس جي بروا تختوري سقطا جي تختورية صار نابي جي قسطخانة وتداوي ودرمانة صار نابي ابيك دناب زنجينا دا زحفة زنجينا انساني خرابن انساني بيسن انساني بطرن انساني قرنا ها زنجيني جامير هنا زنجيني قو حلالي قزنج كرنا ود حلالي دا خرج تكن زنجيني ولو جانا لي زحفة زنجينا بيسن كس جبر وا زنجيني سختكار بيسي قرا كس زنجيني صار دبي جينا خاص خو زنجين ناكم نخير ايدي دناب حمو مسلكي دا دناب حمو مسلكي دا قنجياني خراب جيانا دنابا عالما دجي دنابا ملا دجي جي صد ملاي جي هزار ملاي يكي سخته دركبي ايدي دروي ويدا امي جي اسلامي صار ببن نخير بتشكي غلطه بني اي دباشا هوال ام دو دريج ناكل بركي هوال اري نب خاطري تا باش هاتي بدي برنه باش وسهلا برنه و مولي ترچا ترجمش اري اري بله قالك va temaşavanê me nivîsê xelet ê faş û çapal dinivîsênin lewra em li wan nagirin her însanekî tişta di nava xwe de derdixê derva çi di nava wê de wê firaqê de bê ew derdikeve derva belê kerem kin çima dengê we nayê kerem kin قمرة دشينن أم قبول دكن دنجي وانا خبر نادن حوالي يعقوب بلا كرم كي زكاة الكشاف كشاف خبدي زاروي خو زكاة وانا شي نادو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا خاله مالا شاونه باشن شين كان صابي وين شاونه باشن إن شاء الله والله مشي باشن مقوكاس ورما برنامج الوعظ نالت بحثينه شكو دري اشكر بورانم ويسرچاوا ناباوي گوندوي گوندي باكوان ويسرچاوا باكواني انا وسنات الگوندي هانات الگوندي نا والله في قمر المانيا نجد المانيا ده حسينم ها سرچاوا انا ابحث صالنا مالبرن سرچاو نيشن دكا كرم كم جو برسيتا هبن كرم كفرمو والله مقول كاس هر مقول يعني زي جنج ملو توازم ملو وعز نشتا بحسين مش بيقولوا ساعات والله سر جافار اهلا وسهلا اذا زي وعزك تجينجي تخورتي لسر خورتي ازي حديثك بيغمر عليه الصلاه والسلام دبيجم دبي حبس انسان هنا حبس صنف رجاء يا دبن ويسها الله تعالى دا قو سهج سها خدي بيبا كس نقال سهكش ولا تشيك دوي ميدان محشر دا کس نکاره سها که چه که خوب که بن سوی سهدا إلا سها قو قاندبه وتعالى واحد صنفات که بن وی سهدا
يك او سروكي قو عدالتي بكي او مظلوم ايدي سروكي دولتي بي سروكي مالباتي بي سروكي فابريقي بي سروكي كيف بي سروك مظن وعدالتي بكي الملت عدالة جيب كتاب الله تعالى شيد بي ابيك باسلامي شيد بي سروكي قو عدالتي بكي او دبن عرش او دبن سها خدي ابيك او خورتانيا خود عبادتي الله تعالى درباس بكي يعني خورتانيا ند حرامية دا ند إيشكية دا قمارة دا زنا دا دل بيلاجا بافيونا ديسكوتا بارو والدبرة بيسو الحرام دا درباس كربي الرقص وقوفندا وشيبلاق وطازي وروطا دا نولو درباس كربي خورتانيا قوا دي عبادت دا درباس كربي عبادت نلميش تنيا نقو معناه يعني بلا تعيشو كاري نكي هم الميش بكي يو عبادت تشتاقو خودي قوتي بكا بكا يا قوتي نكا نكا أنا ها زمان الميجات الميجا خبكي تجارتك حلال بكا تا لقنتا تا شغلان دو لقنتا خدا توي عيشتك عيشك حلال بكا تشتي حرام دوي لقنتا دا نفروشا تجلاب بفروشي جلي اسلامي مصادة داي واجلاب بفروشا تشعيشي بكي تا تجارت كير تا زواج كير تا تشكر تلقوري اسلامي تحالو حركتي خو بكي خوارنا خو بخوارني خو جلي خو تلقوري اسلامي كير ابابو عبادت يجي اويكو هرتم قلبي بجامعه وغريداي بي دلي بسر جامعه بي اوانا جدن سها خدي دنا يجي او خورتي جو قيزك بدو قيزك خوشك وسبحي دعوات زنا لوي خورتي بكي بولاش خدي ترسم يعني جي خورت دعوات زنا تكليفات زنا القيزك بكي او قيز بيجي الله دو ترسمش خدي دو ترسم خورتك يولو خوشك وسبحي تكليفات زناي كتشكي بكي او كتشك بي ولاش خديد ترسم يعني او الزلام شوي كتشكي بيجاش خديد ترسم وي تكليفات زناي رد بكي ابجي رجاء قيمت بالصلاه خديد على دنا واويغو قلبي وي جترسا خديد على حيص الكربي بتني خدا اني بيراقه وترسيا بي اويغو بدستي راسي خيرك كربي نهشت بدستي وي تشوبي بي حساها بي امانه رجاء قيامت دبن سا خدي تعالى دنا ايدي تلوي باجاري المانيا تلوي دري قلت عيشك يا حلال بكي وتب باسكي حراميه بنتشي وكتشك ومتشك والزنا وفلان وتشيبلاق وروط وطازيه بتنتشي وتيشكي وقماري تنعمل نكي ودلقنتي دا هكا لقنتات هبت دلقنتي دا ايشكيه وقوشتي براغ وفلان تشكي حرام تنفروشي ان شاء الله تجي شوي صنفي لا والله شيء لقنتا منينا شغلنا ما مجبوري مثلا جارنا كان يقولوا اتشكي وقمار هم تقدر شغلنا او جيس قنتيا بنها شيء نبو تيجي شيء بنهي وتيجي تورد بشغلة تشكي بنهي اما مثلا جارنا مهوج ايش نابينه كان لالمانيا ايش ببيني نبيني تنكاري تورد بشغلة حرامه نكاري يعني حرامه شيء نابي أري والله إيه ده باشا بالي يعقوب بلكي نكدي ورن تمام فترة وزمان مقول تو حوالي وحمو ما بشوبينن فيديو ما بشوبينن ما شبكن تمام خدي بتربي أم زعفش تذكر ده باشا خدي شو راسي بي وسات شوارع أنا وسنا تشافنش بلي قال لي تماشى وانا قال لي خوش كبرين هيجا مثلا قومه دناف خرابية دبي ومو خوشوي خرابية بحميني ايه دردورا مهوف حوالي مهوف بحرامية ومشغول من ودقل ويجي تخوشوي حرامية بباريزي خيراوي زحمة الزنا بيغمر عليه الصلاة والسلام بحثا واكريا جا صحابي خونا قد يجي أمتا من هنا كي ورن قو بقاسي وعبادت نكرنا بقاسي و يعني عمل جي نكرنا اللي خيرا ونظام شقاسة ولو بحثاوي كريا قلت يا ها بحثا فان مسلماني آخر زمان دا قو در دوراتا حمو حوالي تفايزي تكن وتفايزي نكي در دوراتا حمو دي چنا پیراجا پاویونا روتو تازيبوني وحرامية وإچكي وقماري ومشغول وتخوشي دور بكي حوالي تا حمو هنا دعوتي خل قوري إسلامي نكن وتبازي دعوتا خل قوري إسلامي بكي وانا حاصلي كلام دنيا عالم بشكل كي حرامية ومشغولة وتبي ولا زولو ناكم رجاء قيامتي يعني خير كذا مصن اشتراها أري أولي السليم قبل وري أبيها
عليه السليم. مرحبا اشترك سيدو. مرحبا سر شعبان وسهلا. تبوشي ان شاء الله. ماشي جانا صابي مو شعوانن. والله تصابي يا سيدو منقو سوري يوم 8% يوم. كلامك برصا خبك. يا زمان برد دبيجن تدي تقطنا يا. ناري. يا تجري حسسنا كي منو ما تجري حسس بك تدوني. خبك كلامك فرمو. اي بوجور ميرسي نتا تجاري. اهلا وسهلا كلامك. دبيجن غنيمات حلاله تشتكي وصايا. كا غنیمت چیش میره بیجا غنیمت چیا یا تدی برد چونا بازار وده گرتانا ماله و ملک و حمید براش خارو سرخواه چیده کرانا یه بازار کی چو بازار دستاندن و بازاره کی دستاندن ویش میره بیجا یا زمان مثلا زمان اسلام دو تدی چونا دو گوتانا دو چون مثلا زمان اسلام دو چون تا وقت مزوبوتان یا همه وگرتین اینجا ماله و همه سرخواه چکرن مثلا غنیمت چیا مثلا وقتی گو مسلمان و کافر بهبدور حربی بکن مسلمان دولتا مسلمان هبی دولتا حالی حاضر دولت اسلامی دولت مسلمان نینن دو زمان پیغمبر علیه الصلوات و السلام دولت اسلامی هبو و حتی 40-50 سالی پیشتی ویرجی دولت اسلامی هبو وان دولت اسلامی نیاری مسلمان کینن کافرن وقتی گو مسلمان و کافر بهبدور حربی بکن یعنی کافر زورا ما ببن کافر سردستی بکن ما کافر و مال ما و عسکری ما ملت ما و اسیر نکه بله ای وقتی گو مسلمان جی وان عسکری کافر اسیر بکن وی ولاتی کافر بدست بیغن هلبت و دست دین سره و مالی ما خود تعالی حلال کریه غنیمت حلال کریه وقتی گو اسلام و کافر بهدور حربی بکن دولت اسلامی وقتی گو هبه ما نهاجی دولت دنیای نه مسلمان نورمال دولت دنیای همو دولت نه مسلمانانا وقتی گو دولت بهدور حربی دکن کی کاربه بکن آخا یا دی اشغال ناکه بله ایدی یا اسلامی نه اشغال کرنا شخوا حقا قول سر عرض الله تعالی دین الله تعالی ببی حاکم خود تعالی دبی کافر را بنیاری مره شر بکن حتی گوش قانون مره دینی مره تسلیم بن یا ویش قانون خودی را تسلیم بن یا جی امی بار حرب بکن معناوی نگو امی وابزوری بکن مسلمان بلا نبنا مسلمان بلا دي سلسل فالله تيا خو يهودي تيا خو بن لبني بلا البر دولة إسلامي رانا بن وكل مدينة فالله يهودي هبون بيخمر عليه الصلاة والسلام جو زرارة منكن زمان درجايا منكن خاينتي بمرة نكن ودي سلسل ديني خو بن علاقة خو بناينن لوقتي جو من خاينتي بمرة بكن جوازي بورا حرب بكم إيدي فان سي قبيلة يهودية هبون خاينتي كرن يا جو خاينتي كر بيخمر وجزا كر واش مدينة در خست بورا حرب كر ودس داني سلم عليه وا يانجي وقت جوا كيدي كافر إسلامي ربنا التهديد وزمان درجايا ديني الله تعالى بكن أمي هل بتشن وارا حربي بكن ومالي واي غنيمة هنجي حلال ربي عالمي حلال كريا تاخذ اشترى راضي بالسيدو ايه ده باشا ده سر شعبارة لو شافت تصابها ترهبي يا سيدات كم صور دي اشتبه برسم هلي كلام كم يا إلا تتزوني توعزي تاخوش تمجيلي حشتا ديكن هم خواهی دین الله چند تا تعقیب جدیدن. خودش ترازی میالس زیاده تتوجه دموکراسی و تتوجه آوادیه. بله. زیاده دموکراسی eleştirmiş ki. او دموکراسی ضد اسلامیه. اسلام دموکراسی قبول نکه. دموکراسی نتشتکی باشا. دموکراسی چیه؟ حاکمیت ملتا. Yani bibla yönetim kanun çekirin hakimiyet millet rebi. İslam kabul naki. İslam dibece dibe inil hukmu illa lillahi. Dibe hakimiyet yani kanun çekirin yönetim neştek kesire illa Allah reya. Dibe gol ser arda xude kanuna xude bibe hakim. Çenabe gozul manata mersine. Kesi menina ut az garib tdariye خوش من فك تبي كلام كوانا مالا من مهمانداریه ازول ما مالا تو تدريه خوش من فك خدي مالي توي وازول من دمالا تدا از قرالي تا قانوني تا ناس نكم از بدمالا خد علاقه خو بمنوينا از قرالا قانون دمالا تدا دينم كيفا من چپ خوازي ازي ولوكم كيفا من كيجان اودي بخوازي كيجان چکما جو دولاب بخوازي ازي تبو لبدم كيجان خوارني بخوازي مازي وي چكم از مالا تدا چپ بكرم چپ بفروشم عسل ازم علاقه خود مالا من نوينا يعني ازد مالا تدا ازي بعلاقه خو بمنوينا تي قبول بكي نا گوز هات ما مالا تبو ما مهباني تا دبي گو يونتما مالا تا
di destê te de bê yönetimê di destê min de di destê mêvana de çênabê êdî em însan jî li ser erda Xwedê çênabê got em hakimiyetê yönetimê ji Xwedê bistênin û em bê yönetim ji millet re bila serok وکیل ملت بلا قانونا چکے ملت و وکیل ملت نکانن قانونا چکن رب عالمی قانونا خوشیان دیا اب قرآن حتی قیامت تبے کو بے حاکم لسر عردا خدے وے قانونا خدے بے حاکم ایدی اسلام و دموکراسی اسلام و لا يقلق اسلام و کمونیزم اسلام و سوسیالیزم حبدو قبول ناکے ضد هبن اسلام هاتیه کو بے مداخله حیات بکے حیات yani hayat و جیانا de çi derbas bibe İslam müdahale dike xwarinama ve xwarinama cilema razanama ticaretama zevaç berdan miras ceza ve hasıl de hayat و jiyani de çi derbas bibe İslam müdahale hayata metke layıklık dibece çi dibe bila din alaka xub meneveni ya çed bez olma malatel mersine az meyvane tabim و az bi alaka xub menevena ya til mala xub daqki ساعتك من مالا خنا حويني قو أزول مالات قرالي أز قرالي مالات الجون مجيه تي من مهوان دار حويني ليش من خدمتي بكي لقو المالات تا زمان دريجايا بكم وزيدا قابيا زيدي حد خوا لنجي خدريش بكم تي مش مالا خو بكي در يدي ربي عالم يجي قبول ناكي بالسر عرضا من حاكمية جمريا أجمل لك قيص شرصز نجم اللتريا جاء الله ريا سيد حاشم نقارش شریعتنا مصادب بيجن دادم يزان حجي إنكار شريعت بك إيمان خود به أمي زانن أو نوادي يعني أمي تازه زان يالس مدينة sözleşmesi da سردم çayırmış bir yer. İlk vakti İslam adı kurmuş ki Medine Sözleşmesi de bejin. Jüveyzara çıdı bejin. Tamam. O Medine Sözleşmesi. Haşem ne karşıya Seyda. Haşamlar karşı şeriatine tamam. تفهم كلمة شو قلت؟ أنا مفهم كر سوزلشما مدينة الجوري الشريعة خذ الجوري إسلامية سوزلشما مدينة وديمقراطية نهال الدنيا دولة الدنيا نعيني تشتن ديمقراطي تملي ويل سر حاكميتها ملتها يعني ببلا ملت بخواب خو قراري خو بدي ملت بخواب خو قانون ونظامها تشيكي إسلام في مادة قبول ناكي وكيدي تشتدي خوش هبن حمود إسلامي ديا نحو جمهنا لا يخلقي وديمقراطي وكومونيزمي وسوسياليزمي أري إيه تبغى سيدا خدش مقبل كهنا سيدا خدش ترازي بسيدا تجي سبتشعبار أهلا وسهلا سلام موريس أهلا وسهلا إسلام وديمقراطي بهبرة شينابن إسلام ولا يقلق بهبرة شينابن يانت لايقي يانت مسلماني قو بيازا هم مسلمانم هم ديمقراطم هم مسلمانم هم لا يقلقم هم مسلمانم هم كومونيزم هم مسلمانم هم سوسياليستم شينابي إسلام قانون حياتي يعني مداخلة حياة متك بيشلو قانون إنسانك دولتك قانون شيء كي مداخلة حياة ملت دكي قرآن حياة ملت رتيني حياة ونظام دكي الجوري إخوة ربي عالمي قانون شانية قلت يا أزي حياتي مداخلة بكم حياة من الدنيا دنيا من عبد منن ونين الجوري مبك حركة بكن مالي أبالي عبد الله طاغوت أبن طاغوت يقو قانون الله تعالى قبول نكي ضد قانون الله تعالى قانون ونظام وسيستم كي تشيكي وبري إنسان بدي وي قانون ونظامي أو دبي طاغوت دبي موان طاغوت رد بكن إنكار بكن أنا صا كوچك قابا شل بين نجسة مو دسي خنا ديدا لقابا زوابت كاري دسي خو بديدا أبالي عبد الله كما ناي أبالي عبد الله كما ناي أم يكيدي أم قمنا يجري بشي بلي بيتكوين حرام قال تماشانا في فيديو من داوية بخير مرحبا سر çaba أهلا وسهلا Keremkan. Kendimi size göstermeyeceğim. İlk önce bunu söyleyeyim. Tamam başla. Tıp kurmancı zani.
Ben biliyorum evet ama çok konuşamıyorum. Kerem ka pırsa xwe bikim. Ben müzik öğretmenliği okuyorum da müziğe karşı bu nefretinizi anlamak istiyorum. Ah, tamam. Sen müzik öğretmenisin. Ben müzik öğretmenliği okuyorum evet. Neden bu kadar nefret dolu, kin dolu? Sen Müslüman mısın? Evet dinliyorum. Müslüman mısın? Evet bunun Müslümanlıkla ne alakası var? Bir soru sordum. Sen Müslüman mısın değil misin? Evet Müslümanım. Çok şükür elhamdülillah. Ne demek? Allah'ın kitabını bu Kur'an-ı Kerim'i kitap olarak Allah tarafından geldiğine inanıyorum demektir. Muhammed'in peygamber olduğuna kabul ediyorum demektir. Madem sen Müslümansın bu kitabı anayasa olarak kabul etmen gerekir. Allahu Teala bu Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresi git bak Şuara suresi ayet 204. Madem ben Müslümanım bu kitapta verilen her emir ve yasaka itaat etmem gerekir. Allah'ın helal dediğini helal kabul edeceğim. Allah'ın haram ettiğini haram kabul edeceğim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in bir sure vardır. Şuara suresidir. Şuara. Neden o ismi Şuara'dır? Evet. O da şairlerden, şarkıcılardan, sanatçılardan bahsettiği için surenin ismi Şuara olmuştur. Allahu Teala şairler hakkında, sanatçılar hakkında, dengbejler sanatçılar hakkında diyor ki şairler yoldan çıkmış olanlar onlara tabi olurlar. Görmüyor musun ki onların çoğu her türlü kötülüklerde kendilerini dalıyorlar. Yani onların şiirlerinde, helbeslerinde, kelamlarında, dengbejlerinde, şiirlerinde her türlü İslam'a aykırı fahşiyatlar, pislikler mevcuttur. Bütün şiirler illa iman edenler ve Allah'ı çok zikredenler, salih amel işleyenler bunlar hariç. Yani bazı şiirler vardır. Bu şiirler Allah'ı zikrediyor. Allah'tan, İslam'dan, peygamberden İslam'a teşvik ediyor. Fakat çoğu bu sanatçılar hani televizyonda çıkan sanatçılar çoğu sanatçılar bütün şiirleri kadın üzerine, çıplaklık üzerine, zina reklamı üzerine, içki reklamı üzerine insanı kötülüğe teşvik ediyor. Bu ünlü şarkıcıların çoğu onlara tabi, onların hayranları ciletçidir, esrarcıdır, eroincidir. Yani insanları hep kötülüğe teşvik ediyorlar. Yani madem ben Müslümansan bu tür müziğe... Ben mesela çok özür dilerim. Bunu çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sözünüzü bölüyorum. Çok özür dilerim. O meşhur sanatçıların ismini söylemeye gerek yok. Bütün o ister Kürtçe şarkı olsun, ister Kürdi, ister Türki, ister Arabi fark etmez. Bütün o insanların dilinde çokça dolaşan o şarkıların çoğu hepsi küfür içeriyor, çıplaklık içeriyor, kadın üzerinedir, bilmem ne üzerinedir. İslam bunlara karşıdır. Tamam. Yoksa ilahi ya da normal bir şiir yap. Mesela bir ovaya üzerine bir şiir yap. Bir gülün üzerine, bir ağaçın üzerine, bir kuşun üzerine bir şiir yap. İçki reklamı, çıplaklık reklamı, kadın reklamı teşvik etmemek şartıyla helaldir. Böyle şiirleri okuyabilirsin, dinlenebilirsin. Peki ben mesela kendim müzik dinlerken çok rahatlıyorum. Ya buna ne diyeceksiniz? Yani ben kendimi jiletlemiyorum ya da gidip farklı bir şey yapmıyorum ya da çıplak... Tamam. Yani illa sen kendini jiletlemiyorsun diye. Yani demiyorsun illa bunu yapan illa bunu da yapıyor. Sen kendini jiletlemiyorsun diye. Yani helaldir manası değil. Sen kendini rahatlayabilirsin. Esrarı, sigara, tiryakileri de sigara içerken kendilerini rahat hissediyorlar. Esrarkeşler, balya çekiciler, kolonya çekiciler de o esrarı çekince rahatlıyor olabilirler. Yani bir çocuk neye alışmışsa, kötü bir alışkanlığa da oluşmuşsa, mesela çocuk yeni bisiklet almış, babası ona yeni bir bisiklet almış. Ya evin etrafında, avlusunda oynamaya
istemiyor. Diyor illa ben ana caddeye çıkacağım. O bisikleti sürmekten çok hoşlanıyor. Fakat tehlikelidir. Babası annesi müsaade etmiyor. Diyor ki dışarıya çıkma. Bu evin etrafında bisikletini oynayabilirsin. Yani bir insan kendini müziğe alıştırdı diye, sen hoşlanıyorsun diye bu helal olmaz. Allahu Teala diyor ki bu tür şarkılar, bu tür sanatçılar bunlar ancak yoldan çıkmışlardır. Yoldan çıkmış olanlar onlara tabi olurlar. Konuşurken bile şu an bir ahenk içinde, bir ritim halinde konuşuyoruz biz ki Kur'an-ı Kerim okurken de bir ritme göre gidiliyor. Aslında müziğin tarihçesine baktığınızda bence yanlış olan hiçbir şey yok. Sadece insanların saçma sapan sözleri, her şey bir ahenk halinde. Bence müziğin tarihçesini ben şu an burada konuşmak istemiyorum ama eğer okursanız aslında her şey tarihçede belli yani. Bence ben okumanızı tavsiye ediyorum. Müziği bırak, normal konuşma. Müziği, şiir bırak. Normal düz yazı. Düz konuşma dahi olsa İslam'a aykırı içerik içinde bulunduğu zaman şiir olmasa dahi, ahenkli olmasa normal düz yazı, düz konuşma dahi olsa, İslam'a aykırı içerik olsa, insanları zinaya, çıplaklığa, içkiye, kumara teşvik edici normal konuşmalar olsa dahi haramdır. Bu şiir de olsa, İslam şiir ahenkli konuşmaya karşı değildir. Fakat o şiirlerin çoğu normal şiir değildir. Bu şiirlerin çoğu ya kadından bahsediyor. Kadının bilmem nereleri, kadının bilmem nasıl, bilmem nereleri. Yani düğünlerde söylenen şarkılar, televizyonda söylenen şiirler, şarkıların hepsi cinsellik içeriyor. Hepsi insanı, erkeği, kadını birbirlerine teşvik ettirici, harama sürükleyici şiirler İslam yasaklıyor. Normal şiirleri yasaklamıyor. Normal müziği yasaklamıyor. Kökten müziği, şiiri yasaklamıyor. Bu tür içerikli şiirleri yasaklıyor. Şunu söyleyeyim son olarak, tutmayayım sizi. Ben şu an bir yıl sonra inşallah atanmış bir öğretmen olarak Mardin'de görev yapacağım. Ve etrafımda gerçekten müziğe ilgisi olmayan bir sürü insan var. Müzikten anlamayan bir sürü kişi de var. Ve ben bu insanlara müziği hep aşılayacağım. Her önüme gelen insanlara bir şeyler vereceğim ve bunu yaşatacağım. Yani hiç Kur'an'a göre olduğunu da düşünmüyorum yani. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah dedim ki Allah'ın istemediği, yasakladığı bir davranışı sen diyorsun ki inşallah aşağılayacağım. Yani ben bunun hiçbir şekilde yasak olduğunu düşünmüyorum. Ben öyle bir şey de okumadım. Hiçbir ayette de bu yok. Ve hadislere göre gidiyorsanız o farklı bir şey. Ya o zaman şimdi trafik diyor ki buna bir kural koymuş. Ben de o zaman düşünmüyorum, bu kuralın gerçek olduğunu düşünmüyorum. Sen böyle yapmakla kendini sorumluluktan çıkaramazsın. Şimdi devlet diyor ki mutlaka aşı olacaksınız. Ya aşı olacaksınız ya da bilmem nereye gidemezsiniz, otobüse bilmem ne versin. Böyle bir mecburiyet, aslında adı mecburiyet değildir fakat dolaylı bir mecburiyet veriyor. Müsaade et. O zaman ben de diyeceğim ki bu aşının zorunlu olduğunu düşünmüyorum. Ya böyle yapmakla kendimi o sorumluluktan kurtulamayın. Ya Allah açık açık Peygamber hadislerinde, Kur'an'da açık açık diyor ki şairler yoldan çıkmışlardır. Yoldan çıkmış olanlar onlara tabi olurlar. Onlara hayranlık olurlar. Ya Allah böyle tür, şu anda ismini saymak istemediğim, senin de tanıdığın o meşhur şarkıcılar, o meşhur kadın olsun erkek olsun. Ya bunların hepsi Allah'ın yasakladığı tür müziklerdir. Sen bu müziğe, sen diyorsun ki valla ben inanmıyorum. Ya böyle inanmıyorum. Allah'ın sorumluluktan kaçamazsın. Kurtulamazsın. Sen öyle istersen inan, ister inanma yani. Git inanıyorsan, madem Kur'an'ı kitap kabul ediyorsun, git Kur'an'a bak. Şuara suresi ayet 204. Şuara suresi ayet 204 şairlerden. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda zaten Kur'an-ı Kerim'de zaten aklıma yatmayan bir sürü ayet var. Onlardan bahsedersek o 2-3 gününüzü alır. En basitinden kadınları dövün diye bir ayet var. Neye göre kadını dövüyorsunuz yani? İslam dini hoşgörü dini değil mi?
ayet aklına yatmıyor diye o ayeti inkar edemeyiz, Kur'an'dan çıkartamayız. İster aklına yatsın, ister yatmasın. Allah madem demişse, ya sen bu Kur'an'a inanıyor musun? Bu Kur'an'a... Kadınları dövün ne demek ya? Kadınları dövün ne demek? Kadınları dövün ne demek? Böyle bir dünya mı var? Böyle bir zihniyet mi var? Ya Allah, sen Müslüman, Allah'ın zihniyetidir. Allah diyor ki onları dövün. Ama nasıl dövün? Hele önünü Olur arkasını... mu Allah nasıl? Çok komik ya. Şu an aklım almıyor. Allah diyor ki dövün biz de döveceğiz. Normal. Böyle bir dünya mı var ya? Evet, öyle bir İslam dünyası var. Müsaade et. Allah senin benim 3 yaşım... Hayır, öyle bir İslam dünyası yok. O İslam dünyasını siz yaratmışsınız. Hayır, bak müsaade et. Benim 3 yaşındaki oğlum, çocuğum var. Hastadır. Onu doktora götürüyorum. İğne vuracağım. Hani İslam dini kadına değer veriyordu? Hani İslam dini kadınlara değer veriyordu? Bak şimdi müsaade et. Yahu dövmek, bazen senin çocuğun gerektiğinde sen onu dövdüğün zaman haşa sen o, yani demek o çocuğuna değer vermiyor musun? Hangi şartlara dövün demiş? Nasıl bir dövme? Ne alaka? Kadınları dövün ne demek? Orada çocukları dövün, şunu dövün demiyor. Kadınları dövün diyor. Müsaade et. Müsaade et, sana söyleyeyim. Ya sen Müslümansan, bu Kur'an'a kayıtsız şartsız iman ediyorsan... Sen eşini dövüyor musun? Müsaade et. Ya durduk yere dövün. Eşini dövdün mü hiç? Ya müsaade et. Ama eşini dövdün mü? Çünkü Kur'an'a göre dövülür demiyor. O zaman sen de eşini dövmüşsündür yani. Evet. Ben eşini döven bir insana saygı duymam. Ya Allah, ya sen Müslüman mısın değil mi? Sen Müslümansan ayrı bir dille konuşacağım. Müslüman değilsen ayrı bir dille konuşacağım. Ben Müslümanım. Sen Müslümansın. Hep söylediğiniz şey var ya, şehadet getirir misiniz? İsterseniz şehadet getireyim, Müslüman olduğum ortaya çıkar. Ya sen Müslümansın fakat Kur'an'a ihtiraz ediyorsun. Kur'an'ın bazı emirlerini ihtiraz ediyorsun. Kabul etmiyorsun. Böyle yapan Müslüman... Ben Kur'an'a inanıyorum. Ben Kur'an'da aklıma yatmayan ayetlere tabii ki de onları araştırmam gerek. Kur'an'a kayıtsız şartsız iman etmemiz gerek. Bir harfine, virgülüne dokunursan, bir virgülüne, bir noktasına dahi ihtiraz eden bir kişi Müslüman sayılmaz, kafir olur. Kur'an'a kayıtsız şartsız, aklımıza yatsın yatmasın, kayıtsız şartsız iman etmemiz gerekir. Teslim olmamız gerekir. Teslim olmazsak bu Müslüman sayılmaz. Kur'an'ın bütün ayetlerini kabul eden, bir tek harfini inkar eden, valla bu hesabıma gelmiyor, ben bunu kabul etmiyorum, bu çağa uymuyor diyen bir kişi Müslüman değildir. 100 kere de kelime-i şehadet getirse geçersizdir. Bu Müslüman sayılmaz. Ya madem sen Müslümansın diyorsun, Allah diyor ki ya durduk yere git kadın döv. Nerede bir kadın rastladın onu döv demiyor. Siz yanlış bir algılama yaratıyorsunuz, icat ediyorsunuz. Demiyor. Diyor ki eğer kadınlarınız, dinliyorsun beni, ben söyleyeyim. Dinliyorsun. Dinliyorum. Evet, dinliyorum. Nisa suresi. Evet. Nisa suresi Allah-u Teala diyor ki eğer kadınlarınız onlardan herhangi uygun olmayan fuhşiyatla ilgili ya da sizi dinlememekle ilgili bir durum gördüğünüz zaman, yani kadın baş kaldırdı, kadın fuhşiyatla İslam'a aykırı bir davranışla hareket etti, diyor ki kocası ilk önce ona vaaz etsin, nasihatla onu uyarsın, ona nasihat versin. Eğer nasihatla o kötülükten bırakmadı, vazgeçmedi, diyor ki yatağını ayırsın, yatağına yatmasın. Bununla da yola gelmedi, diyor ki onu dövün hafif bir şekilde, yüzüne dövmeyeceksin. O bir yeri kıracak ya da mor edecek şekilde de hafif bir dövme, hafif bir dövme de, yani öyle yılanları döver gibi, yılanları öldürürcesine. Sizce bu kadar Türkiye'de bu kadar öküzler var. Hafifçe vururlar mı sence? Ya dalarlar, ağız burun kırıyorlar. Kadın cinayetleri neden oluyor ya? Bana hiçbir zaman demeyin. Nasıl bir zihniyet bu ya? Kadınları dövün. Böyle bir zihniyet yok. Hafifçe ya da hızlı bir şekilde. Bu dövenler İslam'a uydukları için mi dövüyorlar? Yani İslam, yani dövmeyeceklerdi. Fakat İslam dövün dediği zaman için mi dövüyorlar? Hayır. Bu kadın cinayetlerin hepsi böyle beşeri sistemler, İstanbul Sözleşmesi gibi layıklık ve demokrasinin hakim olduğu neticesi için
bu kadın cinayetleri, bu kadın şiddetleri oluyor. İslam hakim olsaydı böyle cinayetleri olmazdı. Hepsi İslam'dan uzaklaştığı için, yani İslam demiyor ki senin kadın sana bir bardak su getirmedi hemen git ağzını burnunu kır. Öyle demiyor. Ama İslam'a göre gidiyoruz tabii ki. Ama İslam'a göre gitmemiz gerek. Şimdi hafifçe vurmamız gerek yani, değil mi? Hafifçe vurulması gerek. Kadın demiyor. İslam demedi senin karın sana su getirmedi hemen git onu döv demiyor. Diyor ki fahşiyatla, fuhuşla ilgili terbiyesizlik gördüğü zaman ya da seni dinlemedi, sen diyor sana karşı geldi, diyor ki gitme oraya, diyor ki ben ile gideceğim. O zaman ilk önce uyaracaksın. Sonra yatağını ayıracaksın. Sonra dövebilirsin. Evet. Dövme de hafif bir dövme. Hafif dövme. Ya sen Müslümansan Kur'an'ı kayıtsız şartsız kabul etmen gerekir. Kabul etmezsen Müslüman değilsin. Sen 100 kere de desen ki ben Müslümanım, o Müslüman. Ben Kur'an-ı Kerim'i Ben Kur'an-ı Kerim'i her şekilde kabul ediyorum. Ama bence de fazla tartışmayalım. Yine şunu söyleyeyim. Ben inşallah mezun olduğumda bu mesleği yapacağım ve etrafımdaki herkese de bu mesleği aşılayacağım. Sen de Allah'ın yasakladığı bir şey. Senin durumun neye benziyor biliyor musun? Şöyle ben de devlete karşı devlete diyeceğim ki senin yasaklamış olduğun şu şeyi ben insana mesela diyor her devletin belirlemiş olduğu bazı terör listeleri var. Devlet diyor ki şu suçtur, terördür. Ben de devlete diyeceğim ki senin bu şeyini herkese aşılayacağım. Senin yasaklamış olduğun şu kişinin propagandasını yapacağım. Böyle devlete meydan okuyan bir kişi, devlet onu ne yapar? Ya sen de Allah'ın yasaklamış olduğu aptal kişiler, şu yorum yapan aptal kişiler dinden çıktığımı söylüyorlar. Allah hepinizin belasını versin. En azından ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. Geri zekalılar. İslam'ın düşüncesine aykırıdır. İslam'ın yasaklamış olduğu, yoldan çıkmış diye belirlediği o şairler, sanatçıları sen diyorsun ki ben her yerde aşılayacağım. Sen de resmen Allah'a karşı baş kaldırıyorsun. Evet. Sen Allah'a karşı isyandasın. Baş kaldırıyorsun. Ben bundan para kazanacağım. Ben ne yapayım yani? Bu yaşından sonra gidip ne yapayım? Genel evinde mi çalışayım kardeşim? Ne yapayım yani? Benim mesleğim bu. Ne yapayım? Adam mı öldüreyim? Hırsızlık mı yapayım? Ne yapayım? Haydi sen kaç yaşındasın? 20 senedir sen gayri İslami eğitimle ben 20 yaşında değilim. Yani olsun. İster 17 yaşında ol. 17 senedir sen İslam'a aykırı eğitim... 17 de değilim. Ya mesela olsun. 1 sene olsun. Senin 1 senede almış olduğun İslam'a aykırı eğitimle burada 5 dakikada o zihniyeti veremem. Yani sen İslam'a sözde Müslümansın. Özde Müslüman değilsin. İslam'ın her şeyini hesabına gelen gelmeyeni kabul etmek zorundayız. Sen onu kabul etmiyorsun. Hesabına geleni kabul ediyorsun. Hesabına gelmeyeni... O zaman günde... Haydi Allah rahatlık versin. Haydi yeter. Bir dakika. Günde bir dakika. Lütfen bir dakika. Evet, söyle. Bir dakika. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Günde 1000 defa yayın açıyorsunuz. 1000 kızla konuşuyorsunuz. İslam'a göre bu çok yanlış ve günah. O zaman siz de açmayın. İyi ya da kötü. Hayır, yanlış değildir. Bu yanlış değildir. Kadınlara da İslam'ı anlatacağız. Hiç yanlış değil tabii. Kadınlara da İslam'ı anlatacağız. Ben o kadınlarla şakalaşma, haram sözler, haram cümleler mi kuruyorum? Şimdi seninle konuşuyorum. Ben İslam'ı anlatıyorum. Bunda bir sakınca, bir günah yoktur. Sen İslam'ın açık açık yasakladığı o sanatçıları, o şarkıları sen diyorsun ki ben aşılayacağım. Gözündeki o demiri görmüyorsun. Fakat ben burada kızlarla konuşuyorum, İslam'ı anlatıyorum, sen buna haram diyorsun. Hayır, yanlış karar. Çok merak ettim. Bugün sizin yayınınızda denk geldim de elinizde bağlama vardı. Acaba kimin bağlamasıydı? Ya o seni ilgilendirmez. Ben evet. sadece... Hocam
Bence sizin bağlamanızın olduğunu düşünüyorum ben. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Ben de senin bilmem nereli olduğunu düşünüyorum. Öyle düşünmekle olmaz. Ben bunu ne için getirdiğimi, canlı yayına ne için getirdiğimi onun üzerine konuşmak için, size göstermek için, izleyicilere göstermek için. Onu dinlemek, onu çalmak ya da dinlemek haramsa onu elinde tutmak da haramdır. Arasında çok fark göremiyorum ben. Haram sen göremiyorsun. İslam gördükten İslam fark götürdükten sonra kimin ne karar vereceği önemli değil. Önemli olan İslam'ın kararıdır. Hocam yemin edebilirim ki sizin bağlamaya ilginizin olduğunu da biliyorum. Bağlamayı çok sevdiğinizi de biliyorum. Eğer yeteneğiniz olsaydı benim gibi çalardınız. Allah-u Teala, ama işte yeteneksiz olunca insan çalamıyor. Allah o yeteneği ve o sevgiyi bana vermesin. Haydi. Farklı şeyler vermiş zaten hocacığım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.